بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم با و لسر آلو اصحابو اتباعی و توابا حتی رجا قیامته تماشاوان نهجا ده برنامه نو یا سیرا نبی ام ایرو دیسا لپیش بری و نه ده برنامه خدا صحبت خدا انشاءالله ایرو حدیثه و بویری سالا هجرتی چارمین امی بحثا هنکی یگو ده حربا خندق ده بکار هاتنه امی جوارا بکن حربا خندق وقت زانین ارتشا هزو قوت جزیره عربستان یک کفری همو به هفره اتفاق کرن و هاتن سر مدینه ارمانجا اهل کفر و شرکه گو مدینه دولت اسلامی جوانی گل مدینه هاتبو دامزراندن جبنی دش هولی راکه چونکی یهودی جزیره عربستان مشرک جزیره عربستان قسمك فله جزيرة عربستان عشير و قبيلة جزيرة عربستان گرینگ يگو پیش روجا خو تاريد ديتن بوي هبونا مسلمانا به هبونا مسلمانا پیش روجا خو تاريد ديتن همو اتفاق کرن لهف جویان سلاحي هري مودرن بدست کرن و ارتشك گلک خورد آماده کرن مشيان سر باجار مدينة ارمان جوان گو مدینه جبنی ده جهولی راکه پیغمبر علیه صلاة و سلام جی دوان روژه زور زحمت ده دوان روژه گرینگ ده او اصحاب خو جهلکه ده لدورا مدینه کورتالنی فره و کور کولان شلاده ده جی جبو عصایش هندور باجر دامن بکه هنک مفرزه آماده کرن و دورا خندق جی نوبت دگرتن بشف و روش اصحاب پیغمبر علیه صلاة و سلام اف نوبت آخوا دوماندن لورا احتمالا گو ارتشا شرکی بشکل کی دسر خندق را باز بده و درباسی هلا مدینه ببه هبو جبر ویجی پیغمبر علیه صلاة و سلام یک ساعت جی ندهشت اصحابی وی جاوه خوا جی خندق و جنوبتا دورا خندق قد بکه چونکی tamam Peygamber aleyhissalatu vesselam kortal yani xandak kola bu besev ne kafi bu yani riyego xandak dicini zrav da ya bahata xatmandın ya jî düşmün li ser hev erişli qawi û bişit bikra û ew nehtor bikuşta şehîd bikra û derbasma hêla Medînê hebû ji ber vê Peygamber aleyhissalatu vesselam gelekî بدقات او نوبتا دورا خندقی اصحاب خود داگرتن جبو هفدو بگهرن مفرزه هبون یه نوبته ساعت وان دیار بون کی وید کیان ساعت دوره ساعت همیا دیار بو اصحاب پیغمبر علیه صلاة و سلام بشف و روش بزکه کی تر و بدهی برچی نوبتا خندقی دگرتن جمارا اصحابا لگور یا دجمن گلک گیم بو yani تقریبا 1500-2000 sahabe hebun 1400 yani lgor hinek rivayet bes 10,000 leşkeri çekdar hatibun ser Medine nava vanadı betle Kureyşya hebu betle Yahudiya hebu ye kabila Gatafan hebu ye Cezire Arabistan'e de gelek binamu deng hebu Peygamber aleyhissalatu vesselam روشا قوتا دجمن جنز ده شوپاند بو ده سیوی ده راپورا دجمن یا قوتا وی هبو لگور وی جی بشف و روش او بخوشی کلی که جی صحابه خواه ندقتیا یعنی وقت سربازه کی وقت سروک دولته کی شخوا سرباز بو سروک دولته بو صحابه خواه وی بخوا کنترول دکر دلیوی راحت نبو گو بهنکا بده کنترول کرن وی بخوا روشا دجمن کنترol dikir u emir u direktif jî dîsa wî bixwe da. Tabi divan roja de yani Kur'an go bahsa wê atmosferê dike bi rastî jî
کێلیکەکێ بەلکی مەرەژ وڵاتێ خۆش باژارێ خۆ ji esra xwe difire wan roja ji nêz de yanî di mejiyê hestiyê xwe de me re hez dike belkî îcaza Qur'anê hêlek wê mucîzetiyê jî ev e got yanî tiştê hedîse û bûyerê dîrokî tîne nêz dike tîne berme dema em wan hedîse û bûyera dixwînin her wekî em xwe di hundir wê de dibînin mesela herba Uhudê were ye çaxa Xweda Azze ve Celle dibêje ey qasidê min di bîra xwe bîne dema got sibehê te sehabê te rêz bibûn û te jî te emir dida wan wê wextê bîra xwe bîne bi rastî got ew manzara însan dixwîne xwe di hundir wê rêzê de dibîne xwe di hundir wê civakê de dibîne xendeq jî çaxa got Xweda behsa wê dike rewşa wê dibêje tîne pêş çavê me re di teşbîhê de xeta nebe weke şerîta filîmekî di ber çavê me re derbas dibe ji vê hêlê de duan rojê zor zehmet de Müslüman gelekî ditirsiya yanî pîrek zarok însanê îxtiyar hebûn însanê bawî û tawî hebûn însanê seqet hebûn yê ama hebûn însanê ji hêz û quwet diketibûn hebûn gelekî bi rastî jî ditirsiyan Qur'an çaxa got wê manzarê wê atmosferê şanî me dide dibêje ji tirsa gurçîkê we hindik mabû di devê we re bavêje ji tirsa gurçîkê we hindik mabû di devê we re bavêje duan rojê zor zehmet de Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem jî eshabê xwe tesellî dikir mizgîn dida wan ji wan re wiha digot gelek balkêş e temaşevanên hêja yanî Pêxember aleyhissalatu vesselam eshabê xwe car car her mefrezak dîtiye ji wan re gotiye ez bûyê Rebbê got nefsa min di destê qudreta wî de ez bi wî sûn dixwim ev tengî ev rojê tengî û taliyê di nêz de wê biqede wê firahî were Müslüman wê serfîraz bibin ez hêvîdarim di nêz de ez ê herim Kabê tewaf bikim çunkî yanî duan rojê got dora Medînê hatibû dorpêşkirin Medîne hatibû dorpêşkirin bi 10,000 çekdar nüfusa Medînê hemû tev müşrika û Müslümana û ciwana û zaroka û îxtiyara û pîreka û zilama hemû 10,000 bû ê 10,000 dijminê çekdar hatibû Medîne dorpêş kiribû Pêxember aleyhissalatu vesselam jî digot di nêz de ez ê herim Mekkê Kabê ez ê ziyaret bikim û tewaf bikim ev tişkî girîng bû çunkî munafıqê Medînê yê got xwestin xuşûşê têxe dilê Müslümana dihatin henekê xwe dikirin digot kalo ka mane Muhammed digot werin bêjin la ilahe illallah wê İran û Bîzans bibe êwe dev jî İran û Bîzans êber de îro em nikarin ji tirsa dijmin ji tirsa talûka dijmin û êrîşê wan em ciyê nobeta xwe terk bikin û herin destava xwe bişkînin em nikarin yanî em nikarin herin destşoyê em nikarin ji bo taharetê em ciyê xwe kêlîkekê terk bikin lehzakê terk bikin ka wê İran û Bîzans biba ême bî şeklî hem Pêxember aleyhissalatu vesselam rexne dikirin hem jî dixwestin wî di çavê hevalê wî de biçûk bikin boy hevalê wî jî ezma wan qirara wan cezb û coşa wan xilas bibe ji ezm û qirara wan nemîne jî nikarin di ber xwe bidin Pêxember aleyhisselam jî digot ez hêvîdarim di nêz de wê Xwedê Teala van talûka rake û em ê serfîraz bibin em ê herin Kabê tewaf bikin Xweda wê kilîta Kabê bide min kilîta Kabê bide min yanî bi rastî jî temaşevanên hêja gelek xerîb bû rojekê di bername borî de jî belkî min anî bû ziman Pêxember aleyhisselam li Mekkê Kabê tewaf dike dixwaze here hundirê wê kilîta wê bi dest dike Osman bin Talha diçe hem heqaretê lê dike hem kilîtê ji destî wî derdixe bi hêrs kilîtê ji destî wî derdixe Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje ey Osmanê kurê Talha
yani düşüma behirs ve kilitej min distine ve rojek were Xwedê Teala vê kilîtê wê bide min ew roj ez bixwazim kilîtê bidime kê ez ê bidim ez destgulum wê rojê rastî ji roja Fetha Mekê çaxa got kilîta Kabê ji Pêxember aleyhissalatu vesselam re tînin Pêxember aleyhisselam dibe îro roja soz û peymana ye roja bikaranîna soz û peymana ye ji min re gazî Osman bin Talha bikin gazî wî dikin Pêxember aleyhisselam dibe aştara kilîta Kabê yani mişter got rojekê wê Xweda vê kilîtê bide min ez wê rojê bixwazim vê kilîtê bidime kê ez ê bidim aştara kilîta Kabê dibe Osman çavî wî tije hêsir dibin heta dibe apê Pêxember aleyhisselam Hazreti Abbas dibe ya Resulallah ka kilîtê bide min bes Pêxember aleyhisselam dibe kilîtê dide Osman bin Talha yani ew di xendeqê de dana mizgînek wiha bi neyarê İslamê xerîb dihat bi ehlê îmanê xerîb nedihat çünkü ehlê îmanê yeqîn kiribûn got ev roj wê derbas bin ev roj muweqqedin ev roj ne daîmî ne ev roj rojê îmtîhanê ne Müslüman vê îmtîhanê serfîrazî bide wê rojê firayê di pey wan re were ehlê îmanê ji vê ya bi cih bawer kiribû dewam dike Pêxember aleyhisselam eshabê xwe tesellî dike mizgînê dide wan dibe gelê eshabê min muheqa Xweda wê Kisra û Qeyser mehû bike êdene munafıqa di Medînê de giyaştibûn quweta xwe yî herî li pêş li Medînê di xendeqê de li Medînê dibe xuşûş dixist dilê wan digot ka yani Muhammed digot werin bêjin la ilahe illallah îran û bîzan swê bive êwe ka ama Pêxember aleyhisselam dîsa dibêje muheqa Xweda wê Kisra û Qeyser mehû bike xezînê wan di riya dînê Xweda de wê bên belakirin wê xezînê wan jî biqede Pêxember aleyhisselam dibe ev mizgîn di xendeqê de jî dida eshabê xwe eshabê wî jî bi rastî di xendeqê de yani nehejiyane tirs û xof hebû rast e lêbelê yê got îman pê anîbûn û yê got asasê vê dawê bûbûn kevir ji asasê dawê re qet necifilîn netirsiyan û mücadela xwe yê bi ehlê kufr û şirkê re domandin temaşevanên hêja dedî wê were bîrawe çaxa me behsa kolana xendeqê jî kir firehbûna wê kûrbûna wê dirêjbûna wê hemû me pêşkêş kiribû me gotibû me got cînî xendeqê yê zirav hebû em ê bêjin heger firehbûna xendeqê li hemû ciya 5 metre bû cîna ka teht bû û dem jî teng bûbû ya hatina dijmin jî ji ber teng bûbû di cîna de 3 metre bû cîna de 3 metre û nîv bû cînî xendeqê zirav hebûn di nava artêşa müşrika de însanî gelekî şervan hebûn di zimanê lûxetê Kurdî de em ji wana re dibêjin betil yani hem bi cesareta xwe li pêş bûn bi quweta xwe li pêş bûn xurt bûn gelekî bi qewet bûn cesûr bûn û di gelek herba de bi Kurdî em dibêjin di gelek feqa de nigê xwe kota bûn di gelek herba de jî gelek kes kuştibûn cesareta wan got derdketin meydana herbê weke derkevin dawetê weke govendê bigerînin yani herb ji wan re wek dawetê bûn li xendeqê jî çend kes ji wana hatibûn Medînê yani ji bo di herba xendeqê jî hatibûn yek ji wana jî di nava müşrikê Mekê de Amr bin Abdîwud bû Amr bin Abdîwud dibêje di tevlî herba Bedrê bibû çünkü betlê müşrika bû yani egîtê wan bû herî mêrê müşrika bû dibe Bedrê de birîm bibû yani dibe bi zor xwe xelas kiribû bes hevalî wî gelekî wekî betil hatin kuştin mesela yek ji vana Ebu Cehil bû Nadir bin Haris bû Uqbe bin Ebî Muîd bû yani evana betlê müşrika bûn Utbe û Şeybe bûn
avana betlê müşrika bûn dibe di xendeqê di bedrê de ew jî birîn bûbû bes wek hevalê xwe nemir bû birîna xwe bi tevlî birîna xwe azad bû xelas bû piştî got ji bedrê diçe malê yani diçe Mekê bedrê not heftê hevalî wî hatin kuştin heftê kes jî esîr hatin girtin dibe di pey bedrê re ev Amr bin Abdîwed dibe şuştin li xwe heram kir çûna biborin çûna nava nivînê xwe ya cem kevaniya xwe li xwe heram kir got heta ez heyfa bedrê heyfa mêrxasê Qureyşiya yê bedrê ji Muhemed û hevalê wî negirim ez soz û peyman didim ez naçime nava nivîna xwe û ez xwe naşom ken bi ber weçê min nakeve bi rastî jî dibe xwe neşişt û neçû nava nivîna xwe ken jî ber weçî wî neket di Uhudê de di hengama herba Uhudê de ne hazir bû yani ji dervî Mekê bû tevlî Uhudê nebûbû bes xendeq jê re firsete girîng bû yani li gorî wî ew peymana got dabû mêrxasê bedrê ê got hatibûn kuştin lazim e di xendeqê de bikar baniya dibe ew û çend hepswarî pênc hepswarî yê betlê Qureyşiya bû yek ji vana İkrîme bin Ebî Cehl bû ev Amr bin Abdîwed bû û sê çar kesê dî yê swarî dibe hatin dora xendeqê çûn û hatin û geriyan û çavê xwe gerandin û bala xwe danê cîkî zirav dîtin cîkî zirav peyda kirin yê got tevlî hespê xwe karibin xwe sere çeng bikin dibe cîkî zirav peyda kirin dibe pişûn de hatin tedî ji bo cîkî kûr û cîkî fireh mere derbas ke lazim e çend gava mere pişûn da werê dibe pişûn de hatin û dibe bi hês bi sürat çûn û lê xistin xendeq derbas kirin xendeq derbas kirin haris hebûn cifilîn dibe weşweşe ket nava artêşa İslamê gotin wala Amr bin Abdîwed xendeq derbas kir xendeq derbas kir êm çi bikin dibe Peyxember aleyhisselam jî duê kelîkê de li wê re hazir bû dibe Amr bin Abdîwed dibe şûrê xwe kişand tazî destî wî de û dibe xwe pesinan fort kirin yani dibe gazî kir got kesî ka derkeve pêşberî min tune ye dibe henekê xwe qerf kirin henekê xwe kirin dibe got Müslüman dibêje Qureyşî me bikujine me herna cennetê ka kes tune qeyî beriya cennetê kiriye tune di nava we de zû bişînim cennetê dibe Müslüman hemû cemidînê cifilînê Amr bin Abdîwedê gazî dike yê forta dike yê qaqibûya dixwaze ew e kes deng ji kesî dernayê Peyxember aleyhisselam dibe divê kelîkê de rûniştiye li tenişt wî dibe Hezretî Alî heye Hezretî Alî xortekî ömrê wî 24-25 sal e yani xortekî nû hatiye bedew e ciwan e dibe ew wî hêrs kir rabû ser xwe goya Resulallah bihêl ez ê derkevim dibe Peyxember aleyhisselam got rûnê ey Alî ev ya Amr bin Abdîwed e ma tu nas nake dibe Hezretî Alî rûnişt Amr li ser pişta hespa xwe ye diçi tê şûrê xwe dihejîne dibe ka kes tune here cennetê kes tune dibe hinekî ensar derket ji ensar hinek sehabe derketin dibe çû got müştevane dibe gotin em ensarî ne xelqê Medînê ne dibe Amr got here tu derdê mübarek tune bera Qureyşî derkevin pêşberî min derdê me Qureyşiya bi hev re heye yê mervê me dibe ensar vegeriyan dibe dîsa ev manzara gelek bi zora Alî çû hêrs kir xwe rabû û qedimî goya Resulallah bihêle dibe Peyxember aleyhisselam dibe got ey Alî ev ya Amr bin Abdîwed e rûnê dibe dîsa kelîkek derbas bû ev ya fortê xwe dide ser pişta hespa xwe cara sisiya dibe Peyxember aleyhisselam Hezretî Alî hêrs kir xwe got ya Resulallah ez ê rabim dibe got ez ê derkevim
نما بو پیغمبر علیه السلام دید کسی در ناکوه دبی گوهای علی مادم تی در کوه پیشبری عمر بن عبدیود دشتر شاشکام بده سریخه و شوری من در کوه دبی پیغمبر علیه السلام شوری خدا دسته حضرت علی شاشکا خدا سریوی و دبی جرا گلک دعا کر پیغمبر علیه السلام جبو گو خود تعالی علی لپیشبری وی بتله قریشیا گوناوی وی عمر بن عبدیوده سرفراز بکه جر گلک دعا کر پیغمبر علیه السلام دبی حضرت علی راهشتا شوری خواه یگو رسول خدا دابو دست چو گوی عمر از درد کفما پیشبری ده من بریا جنت کریه دبی عمر وره جاره کل دورا علی چو هاد بحث باخواه چنبرک دوراوی چغیس کر دبی حنکی خوب کر قرفی خوب کر گوتشتا وایا گولا از لاوی ابو طالبم گو ابو طالب یه دوسته می یه محبه می دبی گو هر از او باویتا دوسته هف بون یعنی از ناخوازم کره دوسته خوب کجم برای کی دواره حالی هر تو خورده کی جوان حیفاته هر رونه و از او باویتا گلگ مجاف حز ذکر دبی چاقا ورگو گلگ زور حضرت علی چو حضرت علی دبی غازی کره گو ای عمر گوته بیراتا تدگو قریشی جسد شتا من دعوتی یکی بکن یعنی سه تکلیف حالمه بکن محقق از یکی جوان قبول بکن دبی گو راسته از دام دبیجم دکی جان اتمسفره دکی جان پلاتفورمه دبا قریشی سه تکلیف حالمه بکن محقق یکی جوان قبول بکن دبی گو یک از دعوتی اسلام etkim وره ایمان بخدا و رسولی بینه دین ده تیبه برای ما نیارتی و بربری و نیقاشا نابینا موته ده و ابداوی ببه دبی عمر گو نخیر از وی دعوت قبول ناکم یا دا دبی علی گو وگره بشونده هر خندق تا درباس کر یا وگره جم حوالی خواه جانی خواه من بسترینه دبی عمر کنیا گواز هاتمه جبو از هنک اجوا بشیم یا جنتی نجواز وگرم یا سیسیا دبی گو است مادم تا هر دو تکلیفه ما قبول نکر است دعوتی شرب خورد کم ورد داک هوا از تو شر بکن دبی چاقاور گو هشه عمر جی سریوی شو دبی همه خواه سر پشتا حسبا خواه بهرس آوید دبی چرخو آوید جی جبو گو ونگره دبی دربک شور هر چارنگه حسبه جکر یعنی بحرس دربک آوید حسبا خواه هر چارنگه حسبه به هفره جیبو بیک دربه جبو هنری خوره علی بده گو از بطلکی حاتمه مرنه نجبو گول سر پشتا حسبا خواه از وگرمه با حوالی خواه دبی بیک دربه هر چارنگه حسبه جکر و بره خدا علی بره خدا حضرت علی دبی او علی هفدو برنو آنین حضرت علی بدنگه تکبیر چر شوری خواه بلند کر سری عامر برگودیوی خست یعنی سریوی فران سریوی برلنگی وی کد دبی تکبیر آنی پیغمبر علیه السلام تکبیر آنی مسلمان آجی تکبیر آنی دبی عمر بن عبدالود دجیه ده کشت حتی دوی کلی که ده در بو مسلاک هیا دبی جا وی آوید عرده اول حضرت علی کت سردلی وی پاشه دبی عمر تو کری دبی حضرت علی کلی که سکنی روایت کوهاجی هیا پاشه دبی عمر جرا گو چما بهرس ما آوید تو کت سردلی می چما تو سکنی دبی گو اول منی جبو خده تب کشتا نها جبو که تف مکریه نفسامن کتا دوری حتی گو نفسامن درکوه از پیشرتا بکوجم پاشه دبی کشتی روایت کوهاجی دوی درباره ده هیا بس یا مهم گو حضرت علی دوی هنگامه ده عمر بن عبدالود کشت پاشی پیشتی گو او کشت هر چهار حوالی وی دوی ایلیش حضرت علی دکن حضرت علی دو کسی دی جوان دکوشه دبن سه هر دیه دمانه یه گمانه اکریمه بن ابو جهل و حوالی که خوشی روی جناب دسته حضرت علی باز ددن خندق درباز دکن دچن با حوالی خواه تماشاوان نهجا کشتنا عمر بن عبدالود دناوا قریشیا ده
di Cezîra Arabistanê de weke dewrimekê bû, weke înqilabekê bû. Çunkî di tu qada de, di tu meydana de kesekî bi Amir bin Abdülwed de berberî nekiriye. Meydana got Amir rê bû, daim yê serfîraz ew bû. Ciwanekî weke Elî bi alîkariya xwe da got ew mexlûb kiriye, bi rastî jî ji bo Müslümana moralekî gelek mezin, ji bo ehlê kufr û şirkê jî hezîmetek mezin bû. Yani got ciwankî wek Elî got Amir kuştibe, demek ki ciwanê Müslümana hemû karin betlê neyara bikujin. Yê dijmin bikujin. Müslümana kuştina Amir bin Abdülwed moralekî gelekî girîng qezanc kir. Ji xwe meşhûr e dibêje dema xebera kuştina wî ji xwişka wî re diçe Medînê, dibe gelekî mehzûn dibe. Lêbelê pirsek balkêş dike ji yê xeberbêj re, dibêje hûn bi xwe dakin kê Amir kuşt? Dibe wela Eliyê ku re Ebû Talib kuşt, dibe xwe wî dilîrîne. Dibêje baş e got yekî ji eşrafê Qureyşiya birayê min kuşt. Yani ne yekî got eşîra wî, qebîla wî nediyar, kes nizane pirça bin guhê bavî û ji ku derê ye, ne yekî wiha birayê min kuşt. Hem ji xwe da re be got yekî Qureyşî, ji eşrafê Qureyşiya wî birayê min kuştiye, bi vêya zî îftixarê dikim, birayê min bi destê egîtekî şûye, dibe kêfek wiha kiriye li gor rîwayeta got tarîxê ev rîwayet qeyd kirine. Bi rastî jî ev kuştina Amir bin Abdîwud ji bo artêşa İslamê moralekî girîng bû. Temaşevanên hêja bi rastî derbo meselê di tarîxa İslamê de yê bi vî rengî yê girîng gelekin car car em ji noxî nav dibin, belkî asıl meqseda xwe em ji bîra dikin, lêbelê ji ber got derbo meselak balkêş bû, min jî xweşt ez pêşkêş şiwe bikim vê derbo meselê. Îro jem hatin dawiya bernama xwe, dema got ji bo me hatibû veqetandin bi dawî bû, heta hevgîştina bernamakî de dengî û taliyê nebînin. Emanetî xwe dabin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.